Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. कोमरीदाद कोणांत वा ताच्या डिप्लोमात दुरुस्ती करपाक सरकार फुडें सरला म्हण कोमरीदादीच्यो संघटनाय अलर्ट. कोमरीदादीच्या मान्यताय नासतना कोमरीदादीच्यो जमनी भौशीक प्रकल्पाक घेवप, कोमरीदादीचे जमनीवेली अतिक्रमणां कायदेशीर करप, जणकारांची वेवस्थेंत बदल असल्यो गजाली सरकार कोड दुरुस्ती वरवीं करूंक सोदता. येणावळ मंत्री बाबुशाच्या राज्याक कांयच खबर ना. See, offhand I cannot tell you because I have not gone through what are the amendments which they are going to get. Because the amendment, whatever they are going to get it through the cabinet first. ओके, तितून आनी एक पॉइंट असलो की कोणी एनक्रोच केला लँड जाल्यार ती लिगलायज जातली ऑटोमॅटिक त्या अमेंडमेंटाक लागून. सी एनक्रोचमेंट ऑन गव्हर्नमेंट लँड ऑल्सो दॅट एनक्रोचमेंट चालू आहा सध्या. बट आय मीन से द राईट शुड बी गिवन सम टाइम नो टू द पीपल. हाऊ लॉंग यू कॅन रिसीव. It is ultimately the community's duty, whoever is managing the community, it's their duty to see that no encroachment comes in their properties. So that means they have not taken care of their land. So and if you are resident, then others also, if you are a Munkar somewhere, if you are resident somewhere, naturally you can claim for your right there. But I have not gone through any amendment. Nothing has come to me, at least after I took charge. So if there is any amendment which is going to come to the assembly, then it will come to the cabinet before. कोमरीदादीच्या कोडांत वा डिप्लोमांत दुरुस्ती करपाची फायल येणावळ खात्यांतल्यान फुडें व्हेल्या. दुरुस्तींत कितें आसा तें कोमरीदादीच्या संघटनाक धाडून खात्यान सुचोवण्यो मागयल्या. सरकाराच्या प्रस्तावा आड आवाज काडूंक बेरेस्ताराक कोमरीदादीच्यो संघटना आनी फोरमान म्हापश्यां पत्रकार परिशद आपयल्या. आमी सगळे कोमरीदादीचे पळय कंपोनंट्स आसा ऑल गोवा ते काल आमी एक इनफॉर्मल मिटींग घेतली. सगळ्या आमकां इच्छा आहा की हे कोमरीदादीचे पळय अमेंडमेंट प्रपोज केल्या गव्हर्मेंटान तांकां आमचो पूर्ण प्रमाणे ओपोज आसा. फाल्यां 4 आमी एक प्रेस बैठक आपयल्या म्हापशां. आमकां सरकाराक आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या खात्याक एक मेसेज धाडपाक जाय. कोमरीदाद्स आर नॉट गोईंग टू टेक दीस टायप ऑफ अमेंडमेंट्स लायिंग डावन. These amendments are totally against the letter and spirit of the Code of Comunidades. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि स्वप्नील तारी.